लेट्स गो अपसाइड। ऊपर में देखता हूँ, ये ग्राउंड फ्लोर है। 4 रूम, 4 रूम है नीचे में, 4 रूम। ऊपर में मथक्ता सु येंगसे हिंगमिन्नासे मथक्की रूम सिंगसो। सी रूम मा सिनी। This is a classroom. This is for classroom 1. Second floor. This is second floor. This is 2. I think next year will be completed this building, college building. And let's go to this side. That side also. Let's visit. Guys, see, thấy, guys thấy. Đây là 3 room. Room có thùng như thế. Có thùng như thế. Room thôi. Đấy là ngành đấy. Đây là room bật đẩy. Upstairs khẩu room bật đẩy. Downstairs down floor khẩu room bật đẩy này. That's up. Total 8 room. And terrace ngang dạo khô. Let's go up again in terrace. Ni thang hai to bui thia ko su buni roi dạo khô tun. Room ti pada buni ni huma. Open sa na terrace na lo buni. Dạo. Hi foundation. Su da nim tong thiak tu kom dai. Ini college ran bang ka den rap thai. Entrance kanai kala khoni stair tin le kala hai kala mi stair the he na back side tum room kanai nai bam tan da noi ho ni room kanai ta da hai ground the ka bang khat the hostel ni nai ni hostel kanai dengan mai they are making for hostel downside. Kru thon nai bam ta did you see ऊपर में पुराना कॉलेज देखता है, वो वाला पुराना कॉलेज है। मथक्ता उबदो सी कॉलेज अरीबदुनी सीना अनौबा साबदो सी ग्राउंड नि जगह सिदी याम फजाबनी। The place is quite good and pleasant. Thank you everyone.